Kinetic power supply in Seva. So we have discussed all these issues. They have raised some very pertinent points. Those which are required to be addressed immediately, we will try to see that these are addressed. Disruption is also there. There are various reasons also for that. We explained to them. So So this is confirmation they are happy now. You got to ask them. Ito ako bidi bagan ni kasgi khalai trik na rupa jarasan nakaliang jong kesunjuk kirang Bashnong Riboy district ngilawan ni kepenting kendu ya i Sir Iti Mondal badi minister jong power department halor jong ni ke jingdu kalai kha ki dong Riboy gitu ni makanya isu kami isu ka isu bawa teman na ki post na mi rakyat hukum kinong sung jong ka Kem Riboy midon yang kadam hate kadam sai kaba ni UI ka kata pang tu ban generate ya ka electricity henry ni long kung kita kilang pinya kiba nakapos kapor ngimat kini jigsa penduk ya kan ka boarding electric nimtip na kono kada hakini ki sinsong ka tiap nakalian jo kesunjuk nila bitan ya ka trat MECB lan ka MCL ko itim ta bat kalau don ru kata ka jingyarai ha ka sunjuk kirang Bashnong bangilik hang tala sendon no ya ka office jo SI ban pomiam hari ini semua ban ai ka burom ya i Sar Iti Mondal ibadi i power minister ibala simkya ban khot i kesunjuk sakami to ka jingkran bat ila air ika asyaran akan disengi nak benta ban pendit pembiang yang akan dijingtut jong boarding elektrik hapo Riboy district hi bergoi bat kumulong mentan ngi i bala daslap ru liplaj lada singil liplaj sujau slap mulu melaru nilamat ke jingdu lat ke hakha ti kumbang itip pa Riboy district amdi tang bakadon ya kadam sai ka ba penmi ya ka ni ka electricity hende Riboy district ka deru ka district ka ba penmi he apa ke revenue bansiu nak bentapan pendap ya jingdon kam bansiu ko tulop ju binong trai misi bat kum ta ter tinakadang jong kinong song snong jong Riboy district ni snoram Banito yang kata bakum kinong song jong Riboy district ngimat gide mengi pada ki victim ila bonong ki victim ki bamat ki jingsa penduk lai nakapos dan kalian jong Sir Iti Mondal concern department body page yang ka power department ula ai ka asyaran ba nakalian jong ka soka ba nakalian jong ka MECL hi kila tray miet pat sengi nak benta ben pinpit pembiang ya kalat ha kate ke tem Riboy ke jengi bat kumtang ki medenti bagi ni kindiat sengi berkendak nai bunwan kaneka electricity hapo gidong ka thang ke jengi kan bit kan biang no atu tho sai sir bat si minister dan burom jong ka government nak kaliat yang nak kalian jumpi le ketikwa ni share kan kan jito kami submit Kolong berfipan ke asal nak kalian jengi gilabu ini ki santli ki point ki ba nak kalian jong ka sinjuk ni kwa ban jingshan Nama kakum ka jing tip ke jungi kalau haman bengile di kendo yaki assistant step engineer haban mengi kendo yaki engineer ke badi pek hapo ka Riboy district kadau ka biki ai kalau baka jing thot jong ka boarding electric ka dei naka jing duna par kinong trai dia kan iru ngila tho akan ka point bat nakaliang jong minister la pensai ba nakaliang jong sarkar menta kanang le ban pendiang bat sian kit sakhot ya ka advertisement haka bakin thung kampurano ya kini kilainan ki bopura bat kiwi ki post ki ba nakaliang jong ka department ka don ya bijung na bri go cheke hapo ka MECL bat ni community ba dakan ka sinjam ka baka department ka simkya gani ka electricity hapo ka Riboy district jungi kan dia no tiba sa ko wipat ka ba ngismo tu ba nakaliang jong kinong sungsnong kimat ki jingi kalong ba kini ki electric pole kibubun kini ki electricity pole kini ki bala rim ki bala gila bam kurun la banong no ban kalabu jingma ya kinong lek kinawan tena kalian jungi nakapor sekpor di rang Bashnong jungi ki la penpau da jingtho seki tu ki badi pek na tu ki assistant engineer ba kita ter handai ke juba ka bungi kalong ba amdon fund na kabentaban repair lani amdon pole tena kalian jung minister ong ba menta ka don kata ka
SDSS scheme kawan kalian jong sarkar kenang petrika menta bagi community bagi kita ki electricity pool ke bala sarang kin sa bujli no di kiwe but hagabi di but kini transformer ro kabobu timba ma kalong ba kibun ki transformer ki de ki bom don jingker na su ilang kerang kom tu dan kalian jong minister concern ula penpa Ahmad jong sunjuk ka jingi keren ka pangilan le lagi kenta dan kalian jong ula ai insurance ba hapo jong di kindiat benai ki banwan na kalian jong ki kinele no ban penbet penpiang bakan don no ki jingker ki ba pakah na kamata ki ni ki transformer ki bran hapo ki shnong jong ka tempi boy ki itu jong